Početak je 1918. Prvi svjetski rat je ušao u svoju 4. godinu i stanje u Austro-Ugarskoj monarhiji je postalo katastrofalno. Na brodovima Austro-Ugarske ratne mornarice osjeća se napetost. Dok njihove obitelji gladuju, mornari troše vrijeme služeći monarhiji u koju više ne vjeruju. Dosađuju se u ratnim lukama, slušaju naređenja nasilnih oficira i primaju vijesti o gladi i sve većim ratnim žrtvama. Svima je bilo jasno, u nekome je trenutku, negdje, moralo doći do pobune. Na južnom Jadranu, u Boki Kotorskoj, crvene su zastave već bile spremne. Čekao se samo pogodan trenutak. Premda je to danas gotovo zaboravljeno, Austro-Ugarska je početkom 20. stoljeća bila ozbiljna mornarička sila. Ne na razini Britanije ili Francuske, ali ipak dovoljno jaka da u Prvom svjetskom ratu zaprijeti savezničkom transportu na Mediteranu. Do 1916. godine, britanska, francuska i talijanska flota uspjeli su ograničiti djelovanje Austro-Ugarske mornarice na Jadran, no u njega se nisu usuđivale previše ulaziti. Carska i kraljevska mornarica nastavila je gospodariti istočnim Jadranom gotovo do samog kraja rata, no rijetko je kad napuštala svoje luke. Taj je manjak aktivnosti negativno utjecao na moral austro-ugarskih mornara. Dok su oni trošili vrijeme na usidrenim brodovima, slušajući nepodnošljive oficire, njihove su obitelji jedva preživljavale u dalekim krajevima dvojne monarhije. Rat im je sve više gubio smisao, a pod utjecajem Ruske revolucije počeli su prihvaćati i radikalne ideje. Neki su dezertirali, ali mnogo ih je više počelo razmišljati o pobuni. Prva je mornarska pobuna na Jadranu izbila u Puli sredinom siječnja 1918. Nakon početne pobune na nekolicini ratnih brodova i hidroaviona u Pulskoj ratnoj luci, mornari su se do 22.1. uspjeli povezati s radnicima Pulskog arsenala, koji su upravo stupili u štrajk. Pokret radnika i mornara u Puli nastavio se do kraja mjeseca, kada je zbog slabe organizacije konačno propao. No Pulska je pobuna, iako neuspješna, motivirala mornare u drugim lukama raspadajuće monarhije. Boka Kotorska, u današnjoj Crnoj Gori, još je od 19. stoljeća bila jednom od najvažnijih austro-ugarskih ratnih luka. Nakon što je Austro-Ugarska konačno okupirala Kraljevinu Crnu Goru početkom 1916. uloga Boke značajno se povećala. Sada joj više nije prijetila nikakva opasnost iz pozadine i mornarica ju je mogla koristiti bez zadrške. Boka je od tada pa do kraja rata služila kao glavna austro-ugarska pomorska baza za operacije u južnom Jadranu. Ali tih je operacija bilo sve manje, a među mornarima se širila frustracija. 1. veljače 1918. ta je frustracija konačno izašla na vidjelo. Motivirani pobunom u Puli, kotorski su mornari u podne toga dana započeli ustanak. Pobuna je izbila na oklopnom krstašu Sankt Georg, komandnom brodu čitave kotorske flotile, sa 638 članova posade. Naoružani mornari stjerali su prisutne oficire u potpalublje, pritom ranivši prvog oficira. Gotovo istodobno, mornari su zauzeli i pomoćni brod Gea i krstaricu Kaiser Franz Josef. Uz burne poklike i zvuke Marseljeze, na ovim su trima brodovima ubrzo izvješene crvene zastave. Sankt Georg, Gea i Franz Josef bili su okosnice mornarskog ustanka. Na pobunjenim su brodovima vlast uskoro preuzeli komiteti mornara, a njihov su primjer slijedili i civilni radnici u arsenalu u Dženovićima, koji su se pridružili pobuni. No pobunjenici su uskoro postali svjesni velikog problema. Na mnogim su brodovima, posebice torpiljerkama i razaračima, oficiri i dalje držali stvari u svojim rukama. Zapovjednik razarača Čepel je oko 15 sati i 30 minuta naredio isplovljavanje iz Boke Kotorske prema albanskom Draču, pri čemu je uperio torpedne cijevi prema pobunjenom Sankt Georgu. Mornari Sankt Georga su brzo reagirali na ovu situaciju i ispalili hitac upozorenja prema Čepelu, nakon čega se razarač vratio na svoje mjesto. Uskoro potom na Čepelu se zavijorila crvena zastava. Predvečer 1. veljače mornari su predali svoju listu od 8 zahtjeva. Prvo, mjere da se odmah ostvari opći mir. Drugo, potpunu političku nezavisnost od drugih sila. Treće, mir na osnovi ruskih demokratskih prijedloga, bez aneksija. Četvrto, potpunu demobilizaciju i uspostavljanje dobrovoljne milicije. Peto, samoodređenje naroda. Šesto, lojalan odgovor na Wilsonovu notu. Sedmo, porodicama mobiliziranih veću potporu i dostatnu opskrbu živežnim namirnicama. Te osmo, demokratizaciju vlade. Iz mornarskih i radničkih zahtjeva je vidljiva politička zbunjenost pokreta i manjak kohezije. Istovremeno pozivanje na boljševičke i američke prijedloge za okončanje rata, traženje materijalne pomoći od bečkih vlasti, ali i de facto pozivanje na raspuštanje Austro-Ugarske monarhije. Bez obzira na njegove nejasno definirane ciljeve,
Ustanak je svakako zabrinuo austrougarske vlasti. Komanda ratne luke, smještena u Herceg Novom, odmah je počela razrađivati plan akcije. Već su popodne prvog dana ustanka izašla osnovna naređenja. Pobunjenim brodovima je po svaku cijenu trebalo spriječiti izlazak iz Boke na otvoreno more. Mornarima se nije smio dopustiti ni prodor u unutrašnji zaljev, iza tjesnaca Veriga, kako se ondje ne bi pokušali spojiti s crnogorskim gerilcima. U slučaju potrebe, protiv pobunjenih mornara se trebalo upotrijebiti i oružana sila. Do večeri 1. veljače ustanku su se pridružile krstarice Novara i Heligoland, iako bez zatvaranja prisutnih oficira, kao i razarači Tatra i Čepel, te stari stražarski brod Kronprinc Rudolf, smješten na ulazu u zaljev. No bilo je i problema. Većina od 18 prisutnih torpiljarki je ostala lojalna caru. Njihovi su oficiri tijekom noći uspjeli ostvariti kontakt s komandom ratne luke i počeli dogovarati daljnje akcije. Većina kopnenih artiljerijskih baterija se također nije pridružila ustanku. Najveći su problem ipak predstavljale 3 njemačke podmornice stacionirane u Boki. Na njima nije bilo ni najmanje naznake pobune, niti su pobunjenici imali ikakvog kontakta s podmorničkim posadama. Pred večer 1. veljače zapovjednik njemačkih podmornica poslao je molbu pobunjeničkom komitetu na Sankt Georgu. Tražio je dopuštenje za povlačenje iza Veriga, u unutrašnji zaljev. Komitet je na to pristao i time počinio kritičnu pogrešku. Lojalne njemačke podmornice su sada kontrolirale ulaz u unutrašnji zaljev, baš kako je to komanda luke u Herceg Novom i htjela. Jutro 2.2. donijelo je daljnje širenje ustanka. Nakon što su pobunjeni mornari iz G zaprijetili da će pucati ukoliko se torpiljerke ne pridruže ustanku, na nekoliko je njih ubrzo bila izvješena crvena zastava. Slično je bilo i s razaračem Balaton. Do podneva je, barem nominalno, u ustanku sudjelovalo oko 4500 mornara. Komanda ratne luke zatražila je pomoć iz Pule, iako su postojali strahovi da su i tamošnji brodovi još uvijek inficirani pobunom. Usprkos objektivno slabijem položaju, komanda ratne luke je uputila ultimatum pobunjenicima. Ako se ne predaju do 13 sati, protiv njih će pokrenuti oružanu akciju. Mornarski komitet je na pregovorima odbio ultimatum i iznio nove, manje radikalne zahtjeve. Priznanje mornarskih komiteta kao ravnopravnih partnera, upućivanje parlamentarne delegacije iz Beča u Boku, te zaštitu od mogućih kasnijih progona. Pregovori su ubrzo propali. Jedino je komanda ratne luke produžila svoj ultimatum. Novi je rok isticao u 15 sati i 30 minuta, pod uvjetom da se pobunjeni brodovi nikamo ne pomiču. Vodstvo ustanka je procijenilo da bi bilo najmudrije koncentrirati ustaničke brodove u središtu zaljeva. S tim se ciljem oko 14 sati počeo kretati stražarski brod Kronprinc Rudolf. Vidjevši to, komanda ratne luke je naredila da se po brodu otvori paljba. Plotuni su bili precizni i ubili iskusnog brodskog zapovjednika artiljerije. Na Rudolfu je zavladao kaos. Jedan je od prisutnih mornara kasnije opisao situaciju. Odmah iza spilica pali su prvi plotuni. Mi smo to u prvi mah smatrali pozdranom salvom, no kada je sljedeći put zatutnjelo, popadali su na nas komadi razmrskanog čamca za spasavanje. I kada sam se okrenuo Sagneru, ležao je ovaj kod mojih nogu, raširenih nogu i razmrskane lubanje. U sljedećem trenutku došao je i Dvoržak, otac 7 djece, koji je žurio na previjalište jer ga je Iver od granate pozlijedio kod uha. Bila je to žalosna vožnja. Rudolfovi topovi nisu uzvratili paljbu. Ustanički komitet na Sankt Georgu zaprijetio mornaričkoj komandi da će otvoriti vatru po Herceg Novom, ukoliko napad na Rudolfa odmah ne prestane. Komanda je poslušala upozorenje, ali manjak borbene reakcije od strane komiteta je srozao ustanički moral. Carski oficiri su iskoristili tu slabost da ponovno uspostave kontrolu nad mnogim brodovima. Do večeri 2. veljače pod oficirsku se vlast vratilo 8 kapitalnih brodova i 13 torpiljerki i pridružili su se njemačkim podmornicama iza Veriga. Inicijativa je definitivno prešla u ruke lojalnih oficira. Po isteku ultimatuma kontradmiral Hansa započeo je novu rundu pregovora s ustanicima sa Sankt Georga. Nakon što su mornari odbili kapitulaciju, pokušao im je prijetiti vojnim sudom. František Ras, jedan od vođa ustanka, na tome je odgovorio: kod svake revolucije mora krv poteći, a i meni je svejedno hoću li danas ili sutra doći na vješala, no čitava je mornarica s nama. Dogovor opet nije postignut, a komanda ratne luke je pobunjenicima postavila konačni rok za predaju, 3. veljače u 10 sati ujutro. Do tada se očekivao dolazak flote iz Pule, a možda i aviona iz Sarajeva. U 7 sati ujutro, 3. dana pobune, pred Bokom Kotorskom se pojavila pulska flota. Ono malo nade što su ustanici još imali da će mornari iz Pule preći na njihovu stranu,
Nestalo je kada su pridošli brodovi zauzeli borbene položaje protiv Sankt Georga i Geje. Crvene su zastave do 9 sati spuštene sa svih brodova, a 3 su člana ustaničkog vodstva uspjela hidroavionom pobjeći u Italiju. Ustanak je završio, slijedila je odmazda. Pred Prijeki je sud prvotno poslano 40 mornara, ali je taj broj nakon par dana smanjen na 8 kolovođa, iz straha od izazivanja novih pobuna. 10. veljače Prijeki je sud donio presudu. Na smrt su osuđeni František Raš, Čeh, rodom iz Moravske, Mate Brničević iz Krila Jesenice kraj Splita, Antun Grabar iz Poreča i Jerko Šišgorić iz Žirja. Osuđenici su streljani 11. veljače 1918. u 5 sati ujutro i pokopani na groblju u Škaljarima. No tu nije bio kraj represiji. U kolovozu 1918. pred regularnim je vojnim sudom podignuta optužnica na 386 kotorskih mornara. Proces je trajao mjesecima i zbog raspada Austro-Ugarske u jesen 1918. zapravo nikada nije ni dovršen. Osim toga, kotorska buna je koštala pozicije i admirala Maksimilijana Njegovana, kojeg je na položaju zapovjednika Austro-Ugarske mornarice zamijenio Mikloš Horthy, budući mađarski diktator i vođa bijelog terora u toj zemlji. Gušenje kotorske pobune mornara dugoročno nije moglo pomoći Austro-Ugarskoj. Dvojna monarhija se nalazila na kursu potpunog raspada, a pobune u njenoj vojsci i mornarici postajale su sve češće, iako rijetko kad jednako masovne kao početkom 1918. Kotorski su mornari tako svojom žrtvom navijestili dolazak velikih promjena.